Hello, very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna, the Manipur Butaram Lokchage. Well, Manipur ki Irang se am Shengna Hairagadi Sahi Ani Helabadum Wala Kanglup Ani Irang Niaduna Kangani Irang Zigi Marak Sida, Ekogi Tongan political party, Miami Manung, the Topa crisis, Miam Kokle, Maruina Kwelevak Miam Yang say. BJP की हजिक लाइरिबा full majority लाइरिबा सुंबा कोई center दा जुपाई रिबा BJP की लाइंगाक कई मरम की दमकता मखोई की मनुंग दा चुक चाववा दुम controversy हम कक लाइरिबा नो हाइबा वफुम सिने अदुना हाना ममांग दा दुम पांगथोक दबा दुम तारा का निथोई सुबा मणिपुर legislative assembly की अदुगी मिफम यौद्रंगै ममांग दा कोई मणिपुर की chief minister श्री नोंगथोमम बिरेन हाना की महाकना resign तौख्र मतुंग दा कोई की तारीख तारा को हमदोइदा मणिपुर दा president rule लाखिबनी अदुना अगस्त की तारीख तारा का निथोई सिदा था तरुक से मपुंग फार मतुंगदा हजिक अनौबा मुक होम मिनिस्टर अमित शाह ना राज्य सभा दा पुखलखिबा दुंबा वाफम खक्ता हजिक से पुखलखिबा प्रेसिडेंट रूल सांगदोकपि वाफम से हाउस ने एडमिट तौखिबि वाफम दुने अदु मणिपुर दा हजिक से प्रेसिडेंट रूल से सुंगसोय सोयदना सांगदोकदौरिब्रा अदु सांगदोकपा तारगना मणिपुर की लाइरिबा इरांग से हजिक कंट्रोल तौबो ngamगदौरिब्रा मणिपुर की ओरिबा हजिक की सिचुएशन से दा चिंग अमदि तमगी सरुक सिंगदा नुंगटी की खुलाई फाबा लेप्टे ngaraang su more than 900 arms fa की ममांगदा यामना का हेन ममोंगदा खुलाई मयाम खक लखत फागी मयाम लेरे नोंगै कापना बगी थौदोक से हजिमक की ओइनदी अदुमक लाइत्रे कांगलुप अनि की मरकता हाना सुनबा फाब पुनमै वाफम से अदुना इंडिया की होम मिनिस्टर ना मरु ओइना थंबसे मणिपुर दा हजिक प्रेसिडेंट रूल थमगिबसे हौखिबा फेब्रुवारी की तारीख 13 दगे इरांग सिगी कोई येंगा यामना मतम चाना थमखिबा अदुम प्रेसिडेंट रूल अमुखनि हाय मिसी मिना more than 256 people सिरा मदुंगदा मी लिसिंग होफु हेना युमदा लेनिंगाय लेत्रबा अदुम थीब खंगदबा मियोय मयाम खक लेग्रा मदुंगदा चही अनि फागदबा सुकनातगी था खरम खक वाल मदुंगदा मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थमजलकसे यामना मतम जाबा मफम जाबा टाइमिंग जाबा अदुम प्रेसिडेंट रूल अमुखनि हायगिबे वाफम सुलै अदुना हजिक मणिपुर दा हजिक नौना प्रेसिडेंट रूल लाकम तमदा इरांग से बुक कंट्रोल तौबो ngamगदौरिब्रा हजिक मणिपुर हजिक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस थाजलैजे more than 288 कंपनी ने अदुना इरांग सी ममांगदगी हाना लेरंबा इरांग सिदा थाजलकपा अदुना मखोई से मणिपुर दा पीस अमदि हजिक लाइरिबा कोई प्रजा सिंह से लाइफ से सिक्योर होइना थारखिबा अदुबा सिक्योरिटी फोर्सेस ngakतनी तवदबु मखोइना जो हजिक लाइरिबा इरांग से कंट्रोल तौबो ngamदे अदुना हजिक लाइबाक मयामना उरिबसे हजिक पालिबा लेंगाक प्रेसिडेंट रूल लेंगाक से अदुबा यामना बायस लाइबा कोई कंट्रोल तब ngамदबा nga की मखोई तौनिंग तब अदुबा लेंगा अमखक ओइरबरा करी मरम की दमकता कुकी हारिबा जाति सु चिंगी सरुक सिंगदा लाइरिबा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मैम खक्सिना कंट्रोल तब ngамदबगी इवन सेनापति की एसपी की मकोक बाउ थुगाइबदा हजुबाउ मखोई मथक एफआईआर अमत लखत ngамदे तबदबो वैली की सरुक सिंगदा सिफाई सिंग मुकनबा अमरी सिगी सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग मुकना मतमदा खोगी वैली की सरुक तलाइबा प्रजा मयाम खक चै थाबा फुबुर चिंगबा हारिबा थोदोक सिंगदी यामना टोइन थोए अदुना हजिक मणिपुर नौ मखाताना अनदर 6 months हजिक तंगाई फदना प्रेसिडेंट रूल से अमुक इंपोज तौरप मतमदा मणिपुर की फिल्म करी ओइगदौरी अदु मरकसिदा यामना नुंगाइ वाफम अमना मणिपुर की लाइरिबा एमएलए मयाम खकना हजिक बीजेपी की एमएलए मयामना मणिपुर की हजिक लाइरिबा खोगी PR की गवर्नमेंट से नथबा कोई लाइंगाक अमखक सेमगनी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अथुमतम सेमगनी हाइबा एमएलए मयाम खक लेरी स्टिल हजिकसु लाव खोंबगी वफम मतमक दुम तारे तवरबो प्रेसिडेंट रूल लाक्त्रङै ममांग तारिख 10 निधोय की ममांग सिदा अमुक मखाताना इरांग कोई लेरिबा कोई लाइंगाक से सेम ngamगदौरिब्रा हाइबा वफम सिने अदुना मणिपुर की एमएलए मयाम खकना हजिक लाइंगाक सेमगनी हाइबगी आशा तौबा मखोय अमग मखोय तोंगा तोंगान टीम सेमनबा हाइब वफम सिंह से लोइनमक अरेम तादौरब्रा अदुना मणिपुर की ओइगदौ फिबम हजिक लाइबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह मरुइना बीजेपी की करी फिबम ओइरकपा याय प्रजा मयामना हजिकमक अदुम एक्सेप्ट तौगदौरिब्रा हाइब वफम सिंह ने अदुना मरुइना ngase अखोइना खनजगदौ टॉपिक से प्रेसिडेंट रूल सांगदोकपना सेंटर की अचुंबा खोंगथांग ला अदुन टॉपिक सिगा हेक थंगलेंसन बेसे ओजा डॉक्टर युमनाम प्रेमानंद ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी ओजा प्रेमानंद वेरी गुड इवनिंग तरामुकचगे वेलकम टू मनung hutna अदुगा P.Bankimchandra Meitei, Spokesperson, Manipur Pradesh Congress Committee. Zabankim, good evening. Aduga Oza Pradip Phanjoubam ni editor Imphal Review Arts and Politics. So I welcome all the guests on Manung Hutna. PR Sangdokpana Center ki Achumba Khongthang la. So I will come to Oza Premananda randomly. Ado Oza Premananda PR se Sangdokna bugi damakta Amit Shah na pukhalakpa adumba Rajya Sabha da
हाइरिबा वफम से हाउस द पुखत किबने अदो एडमिट तोखरे हाइबगी वफम से मयाम मेक सेंग उरे अदुना हजिक मणिपुर प्रेसिडेंट रूल सांगदोलक पजिना मणिपुर की हजिक अवन मम खुला कदोरिबरा मणिपुर करी करम इंडिया की पानम अमखता मणिपुर प्रेसिडेंट रूल से सांगदोकनबगी दमकता मखोयगी यामना अखोयगी हार्ट एंड सोल इंटरेस्ट लौरिबनो मणिपुर हजिक फुल मेजॉरिटी लैबा अदुंबा बीजेपी की लेंगाकनी सेंटर दजु बीजेपी लेंगाकनी अदुबो मणिपुर की हजिक ओइरिबा अखोयगी इरांग सिगी मसिगी खुदोंग चाबा म लौर मतुंगदा मणिपुर करी करम एजेंडा लेबनो मणिपुर प्रेसिडेंट रूल से नमदना थमगिबदनी अदुना तारीख 10 दगी होगदबा असेंबली सेशन से लोइनमक मसि कखललगा तारीख 5 दा सीएम जे गवर्नर दा समिट पत्रान पुसलगा रिजाइन तहनगिबिन दिल्ली दगी हलाबा मतुंगदा सो something reason behind in that a very अखोय dramatic man ba adum sin nam kaksidा करी करी फाउबी बे करी करी कमाइना करी मियंग यंग बे si impian pukhatpriba kanose manu hunagi porsi khana be tabu kai de hodu nu bab takte ho khana mandra masi akhoi bukta yan mam hele hai be hai suggestion pi be pi je khare adubu amuka su khana bada kai de si akhoi mang ta le po ramani hauji amit sahagi potuma clear oire akhoi na khabar khara da budi sangdokre na haire akhoi sum yeng bada si अखोई सु याम खंग एरिया नती अखोइना एमपी नुपी ओइदम चंगुदा बोने अदो हौजिति बाप लाइरे बुलेटिन द हापमे वारी ने वारी से नद्रा बुलेटिन सी पार्लियामेंट की राज्यसभा जो फोंगी लोकसभा जो फोंगी खोइ येंगो मासी पार्ट 1 पार्ट 2 फोंगी अदुना बुलेटिन हारगदी कनोदिना माय बिजनेस की करी स्टेटमेंट अमा समरी म पीबुदु वारी ने न्यूज को मनी अना अदुगी पोतुदा अखोइगी सिना बुलेटिन पार्ट 2 द यावदोनी मणिपुर की सिना पार्ट 1 से मम यावरे माने पार्ट 1 से मान हाई सी हम हाई हिदा असै क्वेश्चन ओरल आंसर अदगी पेपर ले डाउन टेबल सब्जेक्ट स्पेशल अदु मयाम यावरे पार्ट 2 द याव मयाम आइटम मंगा आइटम केबो एदी होर केबो यावबसिदा मरोइना मोशन एमिटेड एज नो डे येट नेम मोशन नाइना ड्यूरिंग सेशन सिदा सेशन की मरक तंत्र सेशन तोरंगा फोंबने हौजिति बुलेटिन सिसु कनो दो ई फॉर्म दोइना फोंगे हेदना मोइना यावई मोइ नोटिफिकेशन सिदा अन सिगी बुलेटिन कनोनी जुलाई 24 2025 की सिदा असेंबदी पार्लियामेंट की मेंबर्स ने पीब पोट नेबसे अदन सिगी पोस्ट यावसी होजे अखोइना मयामगी सुम अखोइना मयाम लोइ पाइनरमबनी को अन नोटिस नि अखोइगी एमिट तोरगा मस मोशन ने पुथोकदोइनि पुथोगा हाउस दा रिजोल्यूशन लौरनी राज्यसभा से लौरनी लोकसभा से लौरनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया योरकदोइनि माना सोइगा तौरगिदोइनि अदन सि कैबिनेट ना काउंसिल मिनिस्टर यारा पोने अन हाई सी दैट दिस हाउस अप्रूव the continuance in force of the proclamation dated 13 February 2025 in respect of Manipur issued under Article 356 of the Constitution of, by the President for the further period of 6 months with effect from 13 August 2025 and Sangdokta gadi akoi January ki February ki 13 to 2026 ki swai oidoi ne ba ko ana si adum tawdo phalang le tum thar bani Sangdok to ngai le Sangdok to swai ya da ba si state to resolution ne रिजोर्स लौदब स्वायाद्रब सिंपल मेजोरिटी नि कनो द राज्य सभा का लोक सभा का दुम मसिदी लोइना पीआर सांगदोक पाइसिदी सेंटर चुम्ब चुम्दम लेते तौदे आद्रब कॉन्स्टिट्यूशन पीरिनी अखोइगी कनो की 356 की क्लोज नंबर 4 न पीब पोने मान कान बे यारोदम अदुना मसि पुथोरानी मान दे हाइदे कनो पे थोक्तोनि हाइदे मणिपुर दी नुंदांग थेमगुम्बा से अखोइ नुंदांग द पोलक पर खंगदे मणिपुर मिड नाइट द पोलक जाला नुंदांग द गुम्बा पुथोकले मी गाम लेतब जग अदाइदो द तौबई वारी थौजलपई वारी गाड़ी अन सिसु नुंदांग पुथोकप याय अयुक्त पुथोकप एनी टाइम पुथोकसरसन अदुगा सांगदोकपसिदी ऑन द कार्ड सिदी सोइद्रबनी सांगदोकतब याद्रबनी अदा अखोइना खंदोसी 6 मन अमा सांगदोकपा अदुगा मसाइगे केस में आमामिंग पंदसु मैम लोइ फान केस में हुजी खोइ ngang मसी फबम सि लेरे इम्पैक्ट न कइना तौदना मणिपुर से खोइ कॉन्स्टिट्यूशन की अनोब यावनमा कॉन्स्टिट्यूशन नैनद्रगदी कोइ लीला से कॉन्स्टिट्यूशन लीला आगन भी तबसी बिहार थंबसु अदे स्टेट रिजोर्स अप्रूव तौबसु कॉन्स्टिट्यूशन की लीला ने कॉन्स्टिट्यूशन की लीला मरक्सिदा अखोइ प्लेयर अम ओयम चंग एक्टर ओयम चंग वी शुड बी एक्टर इन द प्ले कॉन्स्टिट्यूशन की प्ले आर्टिकल मयाम की मरक्सिदा अखोइ प्ले तौम चंग अखोइना प्ले से कै ngamdrab अखोइ प्लेयर ओइद्रबा बाबोक ओइद्रे अखोइ रांति तौजै सुम तौजै बायदुंदा लेबाम लेदि रांति तौदे आदि मी खरा वोट का दे आदि की वारी नि मी हुत यावदे मी मयाम सुम रिप्रेजेंटेशन तौबै वानी मोइ सुम सुम लीला दुदा लीला सु यावद्रे लीला येंगबु सु हैत्रबा बेरा लेरो अदुगी पोनी अदुगा सिदी उपाय लेति 6 मन सांगदोखरनी अदुगी मनुंगदा अखोइना केस लो पालोगुम सि बोमाइ बरांग पालोगुम सि ताले पालक ngang मन नखो अदुना केस सिदा हाइ सिदी माजे सस्पेंडेड एनिमेशन लेदुनी 6 मन सि अदु
ai wakhanda best solution is a dissolution is best solution ni kaino ga bomai si pu chali ko ai di panga haijan de ai di case puthor kani patient puthor peram puthor judgment puthor kani man kai haino athal kani haijam ya di case di law ne ba law should not be interpreted koi differently ai more ki mutu interpret taw ya de hore makha kopchar ke hore ana aduda hujipudi ma suspend animation lei do ni mo du prayer ani ju yawi si mayam gi lengak ti sum namjan namjala suspend animation kyang koi tham do no si di chum de na ko adu ren khambada best way di akoi dissolution toroga press mandate loba aduna phani to taw ta sun da PR bu kaino 3 year de ne sangdu ga pote aduna aina phagi angang sing like tak hai ta tham ka su ka that only lasted for 3 year khatani tham ga thamobada 3 year tham ga election ni to ka do ni ko aduna masi por ma koina muna kham changi okay dr maruina center na koi gi manipur gi la koi laibak ta je president rule thamai maram je koi manipur gi law and order situation ji kya phatya hai bani tawo do handa ki koi gi marak sida india gi home minister amit shah ma koi manipur gi label legislature bjp gi mla kangu na jo manipur gi cm na resign tawr matung ga peace and calmness la ga hai gi wafum su mayam kha ju still adum lingjang ga lai ri hojik se aduna hojik manipur da shanti la hojik lenga koi gi Kanglup ani gi marakta hajik dialogue hore wali sana ba hore makhata na hajik thal bisala ko matam dasu koi makhata na ka pham gi wafum buk lai hajik center ni sen bada mamang le MHA na sin gi wafum kuki Meitei amadi naga gi oiba MLA mayam pham gare manipur gi Meitei CSO kuki CSO mayam phame adu hajik si PR Sangdokpana maram je seng hairagadi manipur gi law and order je yamna ka hena phatte masi yamna phibam sadri haibagi adugi manung gi min nam khagi yaure aduna makoina haigi ba hojik PR Sangdokpa asi marak sigi ani gi gap se kamai tor mention jai PR Sangdokpa gap men bisi kaino gap men ngai kamleti sarkar sema ngambra yengdo mangai ba ko adai khambada semba yam kana ngamdo mande ngambasu yai up to center da loi lere haida ko state government sidi mamungi wani akhoi sidi federal india se federal ni khangjab janti da khu MLA singsina adda ni wa kai se federal sidi state should their supreme in their own sphere the union government should union parliament should their supreme in their own sphere ni sidi constitution piriba pathap se adu khangda we wari ni aina supreme mori aina to we aba thabok je kaino khangjadabani akhoi ji state are the unit of federal ni center the bias like quasi federal ka aduna that's another debate ni tawdo khu federal ni aduna adugi potu federal gi state ki part ama we are the unit of federal ni union of india gi khoi union of state ki pot ne ko aduna khoi federal gi part ama ni se akhoi government na khangdaba adu khangudaba gi thokle pothong ngata ne we are part of federal structure is akhoi khangdra ni sarkar ko mai sem do khangalaktre aduna masida hairun kana de adu manipur gi pr sidi ai di sum lairik ta yawbu ni ko ina homo chawi mi sang sang kaim leti akhoi gi di neutral oba view oba thambani adu maya public opinion ama sagat pa adaga ma de akhoi suggestion ni pijeri se an esa bomai case mun pa ma tham PS ani jong pale akhoi su pa akhoi na sum PS mani pal pangang ba akhoi pa man laktan PS mo phagal le ko an ma gi PS number kaino sti yaw se 38 yaw se pera number kaino ngoni 81 da very clear ni minister ma resign minister di akhoi collective responsibility ni ko article akhoi ki 3164 ki makha da collective responsibility chief minister resign to cabinet lu chatwe ne bako aduna adugi post chief minister resign to ministry resign to ni mai ma pu tu no to ne adugi resign to busida no ni le hekta PR tham si yadi en esa bo mai na hai challenge to godo bne singmadi supreme court judicial review to we president rules adugi port karam lete to to roi adu sida man hai re kai hai ga ministry resign to boda nangudo mata gum PR tham gano alternative ama install tawnu hono haiba ko manipur da alternative ama install tawnu chief minister resign tawraga resignation du reconsider taw hire su yai governor na ko hekte bhat loksale natraga na nang tu obna to sarkar ama semna na ba kanana minister oini khoni haiba gi alternative tu amta thi gidre ad masima violation ni sida hire governor na hatu chief minister resign tawga thamgano haidan ai page ko lo yawji ko page 80 pera 81 da yawre very clearly ag matam khar alternative government formation gi por khrat thamgada room am logo da ne adu lorom mande tawudi 9 da tawga 13 da thami habi bani matam khar logo du na wari ni aduma adu manipur gi na akhoi gi hojiki potu da PR thami bra sima yam surprise ni ko adu 174 gi porum sile 6 month gi gap le ru da ni ka haiba ko adu budi very clear ware adu budi khone su pahang dang na wani si ki si da le in the matter of special reference number 1 akhoi 2002 gi si da very clear ware adu khumu kana da si da loi khume si ki je pa bero the Yarabani 174 ki 6 mangi gap to let the PR thamba ya da ba si kaino positive reference 143 makha da PR just mangana ana very clear ne khoi na madu wang sa ya pote ado hauji ki manipur gi sina
अखोई 174 एसएमई कौदबगी पोरमा अदगे अदुगे चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौबदगे तोपा मन क्लेम तौदब खोतबगी तौब पोच अद थम पीआर नट खोजी लो एंड ऑर्डर द थमियो पीआर हाइसी की हजे अनिम ओरम स्वय अन लो एंड ऑर्डर की सिसु खोगी 356 से अखोई अमु रिविजिट तौब चंगी 356 द हाइसिदी फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मैचिनरी इन स्टेट हाइबने अदुगा अदुगी फेलर दु करी द ओइदगे द पोट मरी द ओइदो से आई हाइबति को लाइक हाइबनि को पॉलिटिकल क्राइसिस सम लेरा कांदा फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मैचिनरी म हाइनी नत्रगना इंटरनल सबवर्जन है लो एंड ऑर्डर पीआर थम को लो एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट ने लो एंड ऑर्डर अखोई कंट्रोल तौदोने अदुम अखोई स्टेट नगमदेबो कंट्रोल तौदोने अदो याम काखला कांदा इंटरनल सबवर्जन ओरगनी पब्लिक ऑर्डर ओरगनी सिक्योरिटी स्टेट ओरगनी दिस डिफरेंट थिंग ने और इंटरनल सबवर्जन ने अदो फिजिकल ब्रेकडाउन ने अदो नॉन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड 365 करी अमो यावरीबको अदाइगी पोट मरी खतनी पीआर थमदोसे अदुगा 356 कुपसला कांदा 356 ओबयाबसी सिचुएशन तारामाथोय पी ऐसा बोमाई केसीदा मदे हेंदो चलु यापोतेगो चटपे याबगी रूम का प्रेसिडेंट तौबंगमदे प्राइम मिनिस्टर तौबंगमदे कनाथंगमदे 11 सर्कमस्टेंसेस 11 माना पीरिबको अदुइ मंगु तौदोबो अदो मणिपुर जे खंबदा इंटरनल डिस्टर्बेंस की पोर्ट से लान से अमका तौनबनिना जिनोसाइड कैंपेन नि मे 3 2023 सी दिस इज नथिंग कोई काउनु मसिन खनाबनि हाय खनाबुदि खनारे नोइ कामना खनारे खुथोंना खनारे हाबे सिदी क्लियर केस ऑफ जिनोसाइड कैंपेन नि अदो एनीवे अदो खोय हायर जो कांद्रे अदुना इंटरनल डिस्टर्बेंस की पोर अमदा पीआर थमीबरा सिम चिंगनेबको सि आइना हाइबनते लोसलगे ngachai matam haina gibdo an internet disturbance ki port ama haire si internet disturbance thamambo oram ba khoi ji pr se sai gi minister resign to su port am orani 170 bu smi saman to bi port am orani aduga third kind of factor da in internet disturbance yam kankhala ba pr tham adu su si de esa bo mai de very clear ni internet disturbance lai ta ga su nangna to ya ba se 355 to chalairaga amtang namdana bkhona ko 355 yawridna lei leite tawni ki do sidi order chatloi ko 355 no need for order adu makhara thabo ai si ai case na hairame akoina panganga ban case ha haidin upai tre an adu potu leibina 355 makhada ngasai internet disturbance su khar phadana khona ramu adu ngamdra kanda last resort pr la o haibane bako suba maya koi manipur sida nation laga thambi ba haitare an best way di 6 manama sangdokpai sangdoni kai upai te handakti parliament ju khar khanarani sangdokpada nataba sangdokwa plus there will be debate kai debate ha kanda why assembly is not dissolved yet as it tawrane bako tawda da pone khamada fa to ma dissolution toraga fresh mandate ma toraga mi ju yaw hut su yaw plop khan bana bu hen to ma le ai wakan anyway ai mathang ro dong lang tawje ai oda pradip lak jage adu sabra manipur da hajik nau makha ta na pr extend lang na nam je hajik manipur da pa le state lenga ki leader hai bidare maru ina bjp ki leader sing je matik saba yarok taba amadi makoi gi manung jeda phamuna bagi adu ge question am khak lakpa amadi akoi center amadi state ani makki akoi double engine sarkar ne kai lai total le makoi fail oi jalakpa adu ga manipur ge hajik laiba akoi irang sigi situation control to bangam salak taba hai मैम से अखोई पीआर लाना अचौब मरम खसु हेनबगी अदुगी चपचाबा अखोई खुदम अमजु ओय अदु सर इस कमाइना करी मोट पीबी सिगिस अखोई पीआर लापसे अखोई असेंबली लेरे असेंबली से ngसाई कनो हाइसे अखोई मेजॉरिटी फंगे हाइसे फंगे फरे अदुगा कांगलु उमप्रा याउद्रे कोकी जो कांगबु अमसुंग याउद्रे याउदा कांसिडर सिगी रिपरकशन लाकनी हाइबसी अदम एप्रिहेंशन लेंगदो माले सिगमदने कमाइ तो लेनो and hana taisana bam changi habi pose taisana tra gidi hai irang hore harone sarkar semor kansida irang hotna mu yada no law and order breakdown or constitutional mechanism lo ma chalai bi yadre khoi constitution hai me ando thung thing dana me to na hanak to ridna adana breakdown le constitutional breakdown le adana pr thamde yadre harone adu edi amti chopa chang ta bun thokani na adu gi moigi internal report me am adu khoi intelligence agencies me am gi report army gi report si engan sida sigi performance khar orong do male irang je mu thor pi ai aju haji le sidi akhoi lan thona de ne irang loire hai de ba adu manung ne phum nei ro me am bom khar to le ram ga di sigi si ya khiro na sigi pr lo thokuni hai ba siga loina na su highway handle handle da de ga moigi ga da home ministry direction le na sigi su ani si pull up orong do male ta udra ge de hoi action lo rani hai ba du ga yari ge taishan no ka hai message yo mina rum no male aduga tawding sai hai singa sai gi prc lo tho roga hui sarkar hanjale phare hanjala kan sida kan um yaudre kan sida muirang hor nam ko su ye omgal pr am ko thamde yadra ga di moi da kiting phadana ga sai chang ta ba ji ta dana mi posi khare yam do mal aduga sai gi hui gi pr lak ko sida haja hai jo law and order situation breakdown gi lai breakdown leads to constitutional breakdown hui constitution is chalai man haiba mandate me am chalai da
law and order is perfect later kan sida khoi chan dai dong men du institution me am loi thing later ke dia du lo kan sit to do one khoi constitution ji breakdown later have si ai da al si post da khoi han pyar se lag ding su ha de ki su khoi congress party ki ha sa si taru hoi ga am na haji po pyar thandri ke haji po pyar thandri ke no si yam kan haram po ne da amisha hoina khang da later maga last time kan se matam jare ko na har po ne na tra gi han ma mang di irang kan le kan se ha mi han su no bo di hai se constitutional mechanism si chalai ya da ba police ho ani thon tong na ta na mong na pa si do kan si pr ha jo tham dri no ke no si opposition ni kan har mi ne pe tham dri nge sra thama kan se da na hajik na mu dynamics mon politics hon bi kara mai gi shift le na ba opportunity no Pradip akoi Manipur ki situation jira kanna mi hana ba mi afa pun leiba adugi matam du da PR thamna chumra na draga ajik chahi ani bhaga da ba akoi gi tha ongok da ngai ngai da PR thamjala ku ji center ki swai ki policy swai ji kamai no sigi sing hai sing sai gi center su BJP pai aro kana su state su BJP ai na da state ki BJP si kan khala ku da thamba moi serari moi metrics serari akoi state mang do hai sa hai no orang do ta sen som dirang thoi ga si oi u da ba akoi state mang do ni u ba akoi state BJP pai ba state am da PR thame assembly dissolve to re ha gi moi gi angka da ama Achumba no ma po mang ji na ada mang da ma gi moi si su rescue to no kan no irang tho su kesto de irang thok de lo control to ni to le nga sa yari yara ta kan tham ge PR to ba si la kan si da ba thama kan si da na mo ha ji lo thok ba si Doctor ga am ga hana pia tham tar ga kam do bai se si posi yamna lu na khalam ga dai khale ay chok na bi do ni na ya ka da pia am tham ya dong tham do the do nga na ga sa da khoi si di ga sa su khoi system sa di politics da ma gi debate sa su chana bo pon ni ko khoi popularism ga sa da chance no ni su le ba hai ta opposition chance gi do ni se sa mu pia lo thok ga mu tham da ya dre ga to ga de ba si gi apprehension le ndong ma le na haji ki le ba irang sa da saigi akhoi hai ba IDP me mai man jana mo sin bi ba kitang stable we har kan sa PR thamning mo do ma le ba ada PR lo thoning mo do ma le PR se le kan le bisi sina emergency measure le ko le kan sa PR si udah sai me am hai na ko han tham kan sa khoi na kitang khena ba na khoi thai ni ki case me am se le ko esar bo mai se le re ki hoto holo case mai mo 1992 da esar bo mai se 1994 ni adai matam gi atmosphere ko hajikam khene ba adai matam zirana mi sarkar thwai na ba PR thamai mo tor me ba esar bhumai tor so mo ne khoi gi ka hima mi likar moi pulap esar bhumai gi sada majority phare kam om chang ton le re ado to ding sa mo no chung thoe hai kan sada governor na president rule law tho ne ba ado basic kan sada mai gi features ke hai kan sada mai gi crux ke hai kan sada assembly da majority phai phade si assembly decide to governor decide to ne hai bi ne esar bhumai gi ruling sada mai gi one line da har ga di governor decide to yaro assembly da house of putoga majority later is proof to go ne have never ada ki holo hon ke sana mamon de sahi ani man ne sira na anti defection laws challenge ro ma na sung thoga sada disqualify to ka sada disqualification to te ha ka sada asira di ki holo hon against zakre to haji 1985 ki anti defection laws ma jong na disqualify to ya na sakchi bene adu kana gi bhumai me tam sara na kitang mo nuance so ba haidar ne ko akhoi defection le re na dre majority phadre hai ji governor decide to ko assembly decide to na hai sa governor decide to rubne ba ale da challenge or kan sa ko na hai kan sa na ko na hai re na assembly decide to ro ni akhoi majority le ba ji house bu so ga proof to ni ni governor hai ya ro hai position ne si position akhoi gi ke no da 미정 khai nai po lam yam toin lai governor si so khoi gi institution si hajikan si hana independent level po to center khala pa party mo center party mo nga da governor mo pando me lo tho ga am habisin as si to ka se da governor center da pai party ro gi mo gi khucha bi na lai hi na si po mijang mi khai nai da na mai na la pai po so khari yaw re khoi sar phumai ke se da wa adu ga khoi si da ki kana si da governor si ma si ma ge point or su stays in office at the pleasure of the president head president pandra gi akhoi se khalak bu governor do hi thamari ma le ga so tho ha lo tho ga me ma president ya dre har gi the president ya da se kana no ha kan se da union cabinet ni ya dre ni president se ma sa si mai gi le jare ru ga ma he acts on the advice of the union cabinet na se jam chaun hairin adana hai be se na se ha ga se da article 74 da hai ga se na president acts on the advice of the union cabinet having a union prime minister na the union cabinet na si governor is part lo tho ga lai lo tho ba the governor si
ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯥꯂꯤꯅꯥꯔꯤ ꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯦꯁꯟꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯊꯝꯃꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯤ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯍꯤ ꯀꯦꯟ ꯕꯤ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯍꯤ ꯁꯦꯁ ꯏꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ at the pleasure of the president of India and hairbinaba adu si posi urkansida akoina kana si president rules hangdok si hairesi somde si report chalongani yam kana si akoigi mosi maneri haidi aduga asonda mon manna kana asomne insalak si governor ni thinga moyabsim adu si posin leisa duna president rule tham kansida center dagi president rule thamninge hairgidi governor yet be aroi governor have suggestion do ba loan order ka phagale so the report lakpon tungna ma report tha gi asomda center report bi de ya de ma gi duty mun yaurena pi consider presidential thamsi tham ma suggestion torongani ar thamni thamoi have gi decision the union cabinet law to president law to ba president law haising sai aham haising article 74 sana president acts on the advice of the union cabinet havina union cabinet hairina okay presidential thamsi haije adam tham consider moigi party go ba decision lomin aramgani si to kan se hai pros and cons me pros and cons ye kan se da Manipuri situation ata su ye ngamoroi moi to si party go na akoi party ke kamai to ba state ma khoi BJP sarkar ni akoi si kan se dissolve to sera assembly dissolve to sera nadra MLA jing thamaga hai ya khedang phibum phagal kan da ilaila hinga jana mong tham sira ka hai da ilaila hinga ya na mong thamai si BJP center pai ba sir moi party oi jarmai wane ba nata ba to basi mani su congress na pai ne hermone na hana dissolve to rani aduga adum extent over dissolve to extent over me sei humji Kashmir example do re sei hum nei helang no haimni adum bu close am if the election commission of India sana election mathang election pangthopuji oithoki roi aina lagadi it can be an exception hairi ba koin exception oina khoi gi law mo de iliao to su Indian gi law sing amend to lo ya na amend to na ke ba if it is impossible election commission of India gi report da segi tha sei hum sura kan sida sei hum sura limit to yore sei kam do ha kan sida it is impossible to hold election ha gi amugo su extent on gi provisions sem hapjalak ba ya ba ado hapjan bagi indications lei ba ado si ne da normally the kind of Kashmir example in le 3 years da 3 years the doctor sei di hen oroi ado 3 years la na khoi gi di election is 2027 ne na extent to kan sida election no dam so sabta oi jara na handa ki sida 6 months of extent to re mathang so extent to re ha gi mathang election am ta do ma le ba da yam jam ku select ra mi na ba 2000 kan lak ni na ba the 27 da February 2017 27 ta do ne ba na sidi chang do kan sida di mathang gi da ri sei pharo re ba ko ne hingala la ga su ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁꯝꯖꯟꯅꯈ꯭ꯔꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯣꯟ ꯀꯥ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯄꯨꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯄꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯨꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯈꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩ ꯐꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯅ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯦ BJPꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA 3-4 ꯀꯥ ꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯝꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯝꯊꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯥꯗꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯗꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯩ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ
hajik president rule extend down na bagi already bill pukhatre hajik sibe aduna congress na yam ka hena mesai da yaning da utle Manipur da president rule extend da was masi akhoi gi koi parliamentary rights amade akhoi gi democracy me khongoi na bani haibagi wafum ba puthoi adu mama wang da akhoi Manipur da lai ilang sina maram oraga president rule su pam bagi wafum adum lai aduna hajik Manipur da president rule lak pusi so now kari kamaina kari view pbi han bada koina thamning base public na mandate piraga absolute majority phangraba adugumba political party amana ekoi miyam gi yai phananaba lengak sason ama miyam da khodol tambi gadra hairaga adugi ona tainabada hendok thoidok padi lairadana akoi miyoi bagi punsi lan thum bhawa ngakpa ngamaktraba basic fundamental rights to adu bhawa piba ngamdraba adugumba lengak sason amagi makhadane ba Manipur praja na ngasi chahi ani hena hinga ebase masi public na piri ba mandate se masi ikai khumna daba Manipur praja miyam mapungoi na koi Manipur gi BJP gi elected representatives mayam se BJP gi center gi luching basing asuki matik usitte takpane ba haidi makoi gi thodau sina asi kari gi no moi gi some political gains khara phangnaba gi damakta tawba manba series of incidents kya ama koi Manipur praja miyam na uba phange hairi base president rules isu akoi lengak sason amai chau chauna absolute majority leiraga akoi gi salai ramiba lengak sason double engine lengak sina akoi pikraba leibak si ama bhawba akoi sida thuiba sum crisis ama bhawba handle to bangam dadana solution purakna na ba road map bhawba akoi yathok bangam dana lakhibane ba adoi tardi prajadi sum misi minasi nong nong gi hanjalakpanina alternative means kari leibage haibani congress party na akoi haijabadi matam da ado hairiba mayam si congress party na hekta president rule thamba or thamdabagi wafam natte paliba lengak sason sina luching basina leiba ki luching bada matik oiba matik charak tragadi matik chaba leader ama sillo haibani moi masena matik chaba leader sinba or anova ama akoi leibak sibu lead torga chatpa ngamgadaba adugumba leader ama puthokpa ngamjadabagi neba moi gi BJP hariba party sina ado itardi matik chaba luchingba amasu puthokpa ngamdaba leiriba luchingba su leibak si handle toba ngamdraba ado itardi kari constitutional means lay haibdu yengakpaneba adusu aikhoina natte matam chana akhoi hana honorable supreme court na akhoi 1st August 2023 da justice D.Y. Chandrachudna Manipur da constitutional breakdown se complete breakdown of constitutional machineries Manipur da leire na haigibaneba 2023 da ngallingai matam du da sigi phibam si leira kandu dana akhoi PR thamge di haidradana mi sibe aba sirakanda akoi yummai ut ongraba matungda mi ji wabana kham thengna haingai leitana wanaraba matamda amu tham isi karigino moigi manungi political crisis solve tawnaba hotnabane basidi laibaki irang se masi loisanna ba hotnaba natte haina akoi loweba aduna constitutional crisis sunglai su leitana constitutional crisis leiba malhallaga miyam sida drama tawraga moina constitutional crisis leire haraga akoi president rule impose tawsan base masi leibaki public mandate se masi thawai usitabani haidana akoi loweba adagi amu phare president rule se akoi temporary measures ne maduna hekta permanent solution oigadaba natte sigi 6 months sida makoi kaidawraga leiri sida kari changes major development akoi kari witness toba phange amta uba phangde adoi targadi changes amata major changes amta uba phangdaba adoi targadi ineffective oiba president rule se masidi revoke taw public na piriba mandate to madu ikai khumnaba oina akhoi popular government ama lehenaba hotnaw haibaneba akhoi congress party na hairiside aduna president rule na su solve to bangam draba moigi hana leijaramba popular government to na su solve to bangam draba adoi tardi hujik kari da lakani fresh mandate ama darkar leiba azugumba da amuk lakta baneba president rule si ineffective oiba haibu sida hena ineffective oina ngai leitreba adoi tardi kaido batai masi revoke to batai akoina haijaningi se aduna elected representative mayam sida scenery ba power moida interest tawgriba mayam se masi
Manipur elected BJP legislature मैम सिना utilize तो बसु हैत्रेबा मखोई द पीरिबा constitutional rights मोइना perform तो गदब duties मैम सिसो BJP की elected representative मैम सिना खंगदबदगी center की BJP की लोचिंग बसिंगना सानानिंगबा मओंगदा सानाबनेबा अदुना सिदैदा अखोइना मेन ओइना अखोइना उजबा अखोइना खंगजबदा हायरगदि BJP से मपुंग ओइना मोइसि sincere सुंगोय ओइद्रिबा sincere ओइदबसिनाबु मरम ओइरकांदा मोइना effective ओइबा solution अमा पुथोकननाबा effective planning अमा अखोइ पुथोकपा ngamdabनेबा ngahak ngahak ki oiba temporary measures lokhat laga अखोइ थोइबा reality म्याम सि suppress तौननाबा sideline तौननाबा होतनाबने अदोइ तादि public na मोइदा पीरिबा mandate सि कैदौननाबनो असिगुम म्याम अम लेरे ngasi sigi phibam si laktringai mamangda moina lokhat pa yaba measures kya am lokhat pa yagre mamangda karina haigre jun gi tang ama 2023 da Amit Shah Home Minister na akoi judicial inquiry ama tawgadabane haigre thoibi irang sigi matangda retired judge amana lead tawraga adagi peace committee ama form tawgadabane haina mu haire Manipur की governor na chair lauraga adu the same give peace committee do completely fail oire isum yeng bioba series of incident myam BJP na tawr iba myam je nga ki peace committee form da buje matam dura khoi ki governor matam du ki governor je anusha uke oirangani na khale aduna mai gi matam dura same gi bane governor ki office tanga political party myam kha yauraga aro अथोप पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल कांग्रेस की मैकेरी इनिशिएट तौरगा अमुना हिंगलन बगी ngamdabagi adugi maram jina kari सिदने BJP sincere ओइदे हाइसे ngahak ngahak ki oiba akhoi irang do suppress to ba yanaba lokhat pa step oina taweba thamoi dagi Manipur praja nungsi bagi thoiba irang se loisanana ba solution purake khanna makoi will amaga loinana tawba thaba amta natte haise adu aikoi Congress party na so अखोई थोइब इरांग सिदी कांग्रेस की नत्रगा बीजेपी की नत्रगा एनी अथोप पॉलिटिकल पार्टी अमगी नते सिदी मणिपुर अपुनब प्रजा पुनम गिने ngasi vote कारम मियोइ से मथन की vote election दा vote का दबे मणिपुर की समझंबा कोई की normal citizen अमु ओइबिजवे but the question is hazik BJP na adum ba same gi ba governor toro same gi ba peace committee am kha akoi gi athop political party me am kha yaurga yam ka hen athop political party Manipur ki NPP leri JDU leri adigi tongan ba ji maru ba congress akoi india gi khwai chaw ba adum ba opposition party am kha su eri ni aduna Manipur praja me am gi khallaga matam tu da peace committee je hinganna ba na hu da se sai wai siri kamain tham meaning no Congress party na peace committee dagi hendok tana akoina peace purak na bahot na base mafam chatlaga peace message pi na bahot na base leader of the opposition Sri Rahul Gandhi no opposition leader oidringai dagi mamang dagi hauna since day 1 dagi Manipur da ahum lak lakhrabane andoi tardi Congress party gi role si swai si dai khoi blame game gi wa na te ba ai khoi gi side dagi di opposition party am oina ngamjaba thakta best level da aikoina tawba yaba makhai akoi hotnaraga la eba aikoi isamak na ngasi haijariba puthokjariba wafam si so peace committee hinghandaba karigino ineffective oheli karigino haibse peace committee do hinghanse mathau tohanse haibdune akoina min tawrise akoina sumaina mafam chatlaga akoina tongan ba relief camp ta akoi affected area mayam da akoina chatlaga akoina unadana party gi leader mayam singna center dagi chatliba mayam se peace message piri bane aikoi gi side dagi su kari kamdau na mayam se akoi amuk hanna mahausa gi punsida hanjal halak pa yaga dagi haibado madune ba tawrise luri di cooperate to birakadaba aikoi gi suggestion lobi gadaba aikoi na haijaba si tabi gadaba ruling da leiriba BJP sina akoi sungta tabi daba gi wane ba adoi tadi aikoi gi khong khot si punjala thamamne na aikoi sumaina haijaba sumaina laujaba suggestion khara pijaba center da parliament da akoi sumaina matam gi parliament session da haiba press da media da miyam gi aningba apam bado makoi gi voice to represent tawga haiba sinatana akoi kari tawruni ek tawdoi sidi akoi BJP na neba akoi di side da gi moi da push tawkhat pagi wa neba suggestion piba gi wa neba aduna absolute majority leiriba magic number leiriba party amana Manipur praja miyam amasung Manipur bu akoi kang khong chai halaga plap thugai raga Manipur nungsi ba saba sidi yaroeba aduna Congress party de akoi tawbo yaba kayam am tawri aduna democracy gi fajaraba wahan thokaya constitutional piriba provision mayam ama magi democratic values akoi enshrined in the constitution of India adagi leiriba mayam satna kangon mayam loina completely collapse ne ba leise
ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ